Dobar dan, danas se javljamo sa Divčibara. Kao što možete vidjeti, nalazimo se kod Divčibara ski resort. Iza nas se nalazi staza skijaška koja je prošle godine, ja mislim, usposobljena i počela je da radi punom parom. Divčibare je ski centar, odnosno turističko mesto, nalazi se na planini Maljan u blizini Valjeva. Trebalo nam je vremenski 40 minuta od Crnog vrha. I will cross over the bridge, but he will do something acrobatic. You see that? This stick save your lives. Or Very poison. nice and you can eat. Oh. Vidite kako on mirno gleda u nas. Naš mladi gljivar našao je još jednu vrstu. Crvenim obodom.